Urena lini rahat, po merë kjo tjetra, Allah. O, mos. O, përshëndetje. Përshëndetje. Se nuk e pra bindi, vla. Nuk klas do tani më vonë se jam i zene hapa për respekt, se jam qik për hapë bugë, do klasi pa shumë flutën, Mirë pranote se po dërë. Ha qik bugë, po më marri të tëra, quna, po më marri të tëra, po më marri të gjitha, quna, duhet dalë nga shpia. Solo un momento, tieni aquí, tieni sta aquí, tu tieni sto. Andiamo fuori, aspetta. Aspetta. Non c'è internet aquí. Na beni follow. Ta kemi të rinjë tune. Kemi e. Andiamo? Tu tieni questo telefono io altro, andiamo. Tu vuoi stare aquí o vuoi andare a casa? Mañana ci vediamo tu e io fiesta. Sì. Stiamo, tu mañana no trabaja. Yo sí trabajo, pero... Mañana, per favor. Ok? Sì. Che sono con pesce. Andiamo, che io mangio dopo. Ok? Tieni questo telefono, habla po. Na beni follote tjetri sa më shumë çuna. Aspetta che apriamo la partita. Aspetta. Aquí. Tieni tu. Voglio la chiave, no. Tieni il telefono, no con me, tu. Më mori ajo tjetra, Allah, jo kohë, bardha 20 vjeç që yll. Më mori ajo, Allah. Po çuna qatë të bej, Allah. Ko kuqja po më kapi me këte më fiku derën. Tu vas a casa, io sto aquí. Per favor. Io sto aquí. Kam frikë dal me këte jashtë, do më kapi ajo çuna. Io sto aquí, tu vas a casa mañana, vieni aquí, per favor. Sí, mañana cuando me vayas a trabajar con el coche. Sí, grazie. Ore ko kuqare. Follow o çuna. Va bene. Tu vas a casa, io sto un po' aquí, hablo con la signora. Sì? Mo. Sei vera, molla. Allora, Vediamo che alla che scrive, magari chiamiamo más tardi. más tardi, per favor, che io adesso devo fare un paio di cose, devo andare in polizia, devo andare commissariato, per favor, ok? Oggi nada. Vai perché mañana tu trabaja, te scrivo dopo, per favor. Sí. Commissariato de polizia per documento. Aspetta, io dormo un poquito, o vuoi stare con me, no? ¿Quieres con me o...? No. Vai a casa, per favor. Vai, Matkecha. Vai a casa, tu mi sposa a me, mi fai documento, mi aiuta. Perché io ti voglio bene a te. Tu senza interesse con me. Questo mi gusta. Eh? Te la ayudo a stare Relaxo. Shumë njeriu mirë kjo çuna. Nuk gjen me goci kjo valla. Gocë serioze valla. Njeriu mirë. Tu buena chica. Gracias mucho per mangiare. Io
apprezzo mucho quando una persona mi porta a mangiare, e para goc me sete që kam taku Kolumbi, nuk po urrej, ju betohem ta. Bjonde do t'i them gris bytën, nuk e tua bjonden. Se bjondja quna, io prima conosco una chica, ho mandata a fanculo, perché lei stronza. Tu 1 milione, voglio con te fidanzato. No altra chica. Solo te. Ok, ascoltami l'esperienza. Po është shumë e njeriu mirë, o shoku. Shkruan qatë dushti, dhe kjo s'do lek. Pse këto buqe do mbaj me leku nëre. A jeni më Tereziu, pse pëse ka marrë të Kolumbiu nëre. Të baj këto barbonet me lekare, bankomat, unë jam italian. Ok, tesoro. Stai ancora un pochino. Andiamo a bere un caffè? Andiamo un caffè? Andiamo. Prendi la borsa. Sa njeriu mirë dha, më solli për të garantë. Më kurseu $6 sot. $6 o quna. Më solli sup. Vieni, tonde të kjerët. Ikere bjondja, mos dali me para. Të grici bythën bjondja. O quna! Hajde bëj qik tap, o quna, se përna mirë kohë bardha. O nene, dha. Andiamo fuori. O të keqen ty moj, të kam gjanon ty. Ty nuk le me unë. Io non te lascio a te, tu e io insieme. Sì? Vengo a casa tua. Tu mi ospita a casa? Sì. Tu a casa? Tu tienes un letto per me, vengo lì a dormire? Io vivo contigo. Pago hotelio da te, 50.000. Sa mashtrusi thot ky. Pse mor mashtrus mor dha, më pëlqej kjo gota më dha. Andiamo caffè, tonde. Signora, mi dà una sigaretta, per favor. Un minuto beviamo caffè qui. Un Marlboro, o vuoi caffè qui? Tonde? Shiko qikere. Esa mos merr me mua në telefon. Nuk ta hap me. Mille, signora. Solo un momento, per favor. Po më mirë bjondja, po mirë dhe kokuqja, dha. Tu ne vai con taxi o con bus? Vai con taxi a casa o con bus? Aspetta aqui 5 minuti. Sentiamo aqui, per favor. Sa njeriu mirë Allah. Tieni un attimo il telefono, per favor. Si nostri è solo un minuto. Po më merë kozaku quna. Po më merë kozaku, nuk ta hap kozak. Nuk ta hap dha. Ti më merë mua kur jam me shumë njerëz. Mos më merë me dha. Nuk ta hap dha. Nuk du lojra. Emi hajde, bjeri prap. Bjeri kozak. Ore është me atë klejan, o quna, me klejan. Sa e që shkoj unë një ke, po qa hape të mshani më dha. Nuk e hap dha. O quna! Tieni un attimo per favore il telefono. 1000 persone qui, mira. Prit, aspetta. Cazzo! Prit paga dha. O quna, shpërndani lajfin a dha. O quna, a prej të ky pjesri.
O quna! Vieni anche Esper. Solo un attimo. No, no, no. Così, mira, così. Solo un minuto. Per favore, un minuto. Minuto. Non la sigaretta. Occiuna! Giuni noi gialla! Tu habla aquí, io aquí. Vieni follow lungo tu Occiuna! Veni follow sa më shumë. O quna se do na mbyllë TikTok-u. O Eraldo. Solo un minuto. Gjuni o quna follow lungo te ky tjetri. Na veni follow. I marun follow se ti mari Kozaku. Ti marun. Solo un minuto, per favore. Perché ce lo dico? Prima ti esco da filmai. Follow Occiuna! Sa më shumë ta shqyre TikTok-u. Solo 5 minuto tu passi. Ure shumë pak follow po marim te Occiuna. Na beni follow. Sama shumë Occiuna. Occiuna. Follow lungon e Fierit. Mon vien Cocuccia tu. Ok, ahora tú vas. Vai, perché tu trabajas. O tieni esto un minuto. Sì. Veni follow Occiuna! Follow te, follow andej gjithë. Solo 5 minuti, 3 minuti e tu vas, ok? Occiuna! Qasi me luci dha! Follow sa më shumë! A ti shikojmë 100 follow! 24, shumë pak dha! Po kafe pse je po më shtu qatë po pyll dha? Igare! Gjuni sa më shumë Occiuna! Habla po aquí, habla. Saluta la gente. Gusta che c'è non ti. Solo 2 minutos. ¿Dónde está el bus? ¿Tienes denaro? Me sirve. Plasën mi Occiuna. Na bëni follow Occiuna të plasin mi. Ne jemi njëshat. Moram shumë këtu follow se te ky Allah. Te ky tjetri Occiuna. Na bëni follow. I dhash sot Allah. Gjuni në raket Occiuna. Follow lungo nga 2 anë, sa më shumë. Se të na mbyllë TikTok-u. Të na mbyllë TikTok-u. Occiuna. Na bëni follow këteja. Se jemi në rrezik mbyllje. Dhe njerë po bëm gabim na mbyllet. Follow gjithë së bashku. Se jemi në hall.
sa më shumë. Tu oggi vai a dormire bene, rilassati. Sì. 20 secondi. Tu vas a casa ora, perché vai a dormire anch'io. Ti chiamo dopo. Da bene, i follow sa më shumë. Po quna, kemi me follow. Edhe 30 sekonda. Qa bera, blokova një gabimisht tu, Allah. Prise blokova një gabimisht, Allah. Ka e mbeturinën tu. Po quna! Na beni follow më shumë, o quna! A të shkojnë 50 follow! S'po shikoj me follow, o quna! Wow! Më solli buk, follow lungo ka me! Sa më shumë! O quna se do na mbylle TikTok-u! Kemi me... Tu vas ora. Ora në i follow këtu Allah. 6200, mirë vajtëm. Ok, vas a casa ora. Io vado a casa che mi si scarica il telefono. Ti chiamo dopo, ok? Ti chiamo dopo. Non stresso, per favore. Tienes denaro. Perché io non tengo mucho, mira, devo fare bancomat. Tengo solo esto. Dopo, tranquilo. Kur i dhash çfarë lek Allah. Ok, dove sta il bus? Andiamo. Devo ancora che llegue l'altro. Io vado a casa che non ho batteria. Caricare. Sì. Dai, andiamo dove il bus. Siamo via con cuccia, tu un cap, tu là. Dove sta il tuo bus? Ore do iki shpi kjo lashe lodhur Allah. A qenë pun. Dove sta il bus? Vaya pues. Ti chiamo dopo per favore, ok? Vado io a casa, ti chiamo dopo. A mañana vieni con me perché non riesco. Ok? Vai a casa, dormi bene. Se cambia stanza. ¿Quieres andare con taxi? Ti chiamo dopo, quando tu a casa. Po marrin 700 veta në telefon Allah. Esa nuk ta hapa se ma mbylle. O vuoi stare con me? O quieres stare con me in hotel? No, Ok, vai a casa, vai a casa. Mañana andiamo a mangiare tu e io. Ok? Tu travaglia mañana. Dopo te trabajo.
ti ki shpisa është e lodhur. Ka qenë me mua deri mbi e sot. Qa kafe thot ky? Qa mashtru sigare, palosh, së pus blok fare. Vado io che mi si finisce la batteria. Sentiamo dopo. Te chiamo. Ciao amico, Giamaica. Oh cazzo! Mind qik bjonde. Escúchami tesoro, ero occupato. Come stas? Allo? What? Za? Non te comprendo. Non te comprendo.